Lijep pozdrav dragi moji, evo danas ću, dobrodošli u moju domaću kuhinju. Evo danas ću pripremiti jednu povrtnu juhu. Evo ovdje sam dodala 1 litru vode, ovo je za 4 člana. A vi morate 600 ml, morate, dodala sam miks povrća i pola glavice luka, bijelog, 3-4 bijelog luka isjeckala i 2-3 krilca, pileća juha. Sad doma ima mrkve, ima svega, celela, brokule, tako, a ne svega miks povrća. I to ćemo ostaviti sad ovako da jedno 15-20, malo da kuha na laganoj vatri. I onda ćemo dodati, evo ovdje ovako tjesteninu, zvjezdice, jednom 10-20 grama, ovako jedna čaša, pola čaše. Ali poslije malo da se, onda ćemo opet to pustiti da malo i opet kuha, sve skupa, 15 minuta, onda ćemo jednu kocku pileću, morate i goveđu dodati i jednu pravu juhu i to i opet 15 minuta da kuha, ne da se prekuha, nego baš ovo povrće mora malo više, ovo je baš friško povrće, svježe, koje mora tako malo mesovo, malo da se malo iskuha. Jedno 15 minuta i onda ćemo dodati ove ovako pidalire, mislim tjesteninu ovu, zvjezdice i tako još jedna lagana, i onda ćemo dodati soli, jednu žličicu soli, malo ćemo paprike dodati, ljevene i još malo celera, malo suhog celera, pešuna, pravo jedna fina juha, ukusna, evo vidjet ćeš kako će, evo sad sam ovdje dodala tako i sad ostavit ćemo, morat ćemo pokriti. Ovdje ima, ne treba ulje nikako jer pošto je meso već ima malo krilca, to su pileći krilca, oni imaju u sebi masnoću, ne treba puno masnoće u juhi. Evo jedna fina povrtna juha, fina, evo za vašu familiju. A sad ćemo fino ostaviti ovako da kuha, jedno 15 minuta, onda ćemo da zasuti ovako ove zvjezdice. I onda i to malo da kuha i onda ćemo sve dodati tako, sve po želji, vi morate oprobati i baš bude fina ukusna domaća supa, juha, ukusna i koja može baš za vašu familiju. Evo pogledajte, tako su moje zave pravile, one znaju sve baš tako domaće. Izvinite mi ako je nešto bez uvrede, mi se svi trudimo i mi šta znamo, svoje znanje sve pokažemo, uglavnom bitno je da se i družimo, nije sve ni u receptu, evo ovo isto tako da, ako možete malo nešto vidjeti, zato što sam tako u uslovi, ali eto opet trudim se nekako da vam nešto pokažem, ako mogu da vam pokažem tako neke recepte. Još i lagan, evo vidite, imam pravo fino ove juhe i sad ćemo to ostaviti isto da što kažu, da to se kuha. Evo vidite kako baš fino kuha, lagana juha, evo vidite, malo morate promiješati. Ovdje ću dodati jednu žličicu soli, ovako, samo malo, možda 2, samo da ne bude preslano, dovoljno. Ovdje imamo ove zvjezdice, evo vidite. Tako. Ovdje imamo jednu ovako juha, ovdje dovoljno ima i vegete i svega. Ne treba nam neki toliko začini. Evo ovdje ćemo jednu kocku. Ova je kokošija, isto evo vidite kocka. I ovako ova je jedna isto vrećica, ovo je posna juha, pileća. I to ćemo sve tako ostaviti i onda ćemo još dodati bibera malo, jednu žličicu, malo paprike, evo jednu kocku, ovako, sve to tako, ostaviti ovako da se stvarno iskuha, evo. I dodat ćemo u jednu juhu.
jednu posnu. Evo vidite, baš fino. Jedna juha, da ne bude ni pregusta. Evo vidite kako baš fina i ukusna. I dodat ću jednu škričicu paprike. Evo ovako jedna škričica po potrebi. Jedna. Tako. Malo bibera, samo malo, evo ovako na vrh kaške. Tako. Celera. Jednu ovako žličicu, evo ovako, po želji celera. 2 kašičice. I malo pešnovog lista. Tako svakako ti. Evo ovako. Ovoga svježeg. Evo vidite, ovo je svježi pješun. To je sve moje domaći pješun što ja osušim. Domaće, što kažu domaće. I uvijek domaćim juhe i sve su domaće stvari i ukusne. I što god s time spremiš, skuhaš puno bolje od kupovni juhi ili nešto. Ovo je sve fino povrće. Evo, vidite, baš ima i graška, i svega, i celera, i brokule, i tako, taj miks. I pola glavice luka isjeckala, 3 čehne bijeloga luka. I to sad je tako jedno 3 krilca. Mislim, isjeći ga na manje komade. I onda tako da se to kuha. Evo vidite. I sad tako ostaviti malo jedno 15 da se pravo fino skuha. I naša juha gotova. Eto. Evo dragi moji, lijepi moji, evo vidite kako sam baš fino čorbicu. Baš fina sa krilima, sa povrćem. Fina je, ukusna, ne treba biti ne previše gusta, pravo supica ono juha. Evo sad ću vam fino ovdje servirati. Evo baš fino sa krilcima. Evo, baš je i ukusna, fina, mislim, evo ako vam se nešto dopada od moje juhe. Evo, baš je sad baš vruća, vidite kako se baš fino, malo se ne vidi baš tako, ali evo, pogledajte, baš moja fina juhica. Pogledajte, baš fina, sa krilcima, sa povrćem. I tako. Evo, pogledajte baš i ovdje, baš malo pare ovako malo, ali to dok se ohladi, to baš fina, evo vidite, baš fina. Evo, to ne treba puno ni da se kuha, bez obzira to je supa juha, domaća, sa povrćem. A još ću vam napisati recept kako šta ide po tačnim receptom, odmah ću vam napisati. Dok izađe na YouTube kako to snima, to početnik sam u tome. Sad ja dok malo vidim kako šta to ide i tako. Sa razumijevanjem, ne želim nikoga da vrijeđam, ni mene, niko. Ali tu smo sve da nešto pokažem, nešto novo, moja juhica. Evo fina čorbica, baš fino morate za svoje familiju, fin obrok, ukusan. Evo, baš i zdravo je i sve. Za površna, to je za 4 članova, pošto ja imam 4 članova. Mi morate, ako i ostane, mora se isto podgrijati. Morate opet, ništa to ne košta, što bi ostalo nešto malo i od viška hrane. Ali eto, ja volim da kuham, volim da imam, ali sve mi je friško. I tako, evo, baš fina juha, domaća, evo sa krilcima, 4-5 krilca.
tako, uzeti jedan miks, jednu tako 10-20 grama, jednu čašu miksa ovako povrća, 1 litar vode, a vi možete 600 ml, to ne mora znaš koliko vode vam treba za jednu juhu. Ali evo za mene ovako 1 litra vode, 3-4 krilca, iskomadati na sitno i možete i ovako, nemojte krilca se inače tako iskuhati. Dodati tako te povrće, morate što želite još od povrća. Ovo je miks povrća iz Ledo i imate ovako po zamrzivaču, morate imate u trgovinama to kupiti. A imam ja svoje domaće miks, to je moje domaće koje sam ja sijala. I tako se isto o sebi izmiješam i tako stavim isto u frižider, u zamrzivač i kad ti treba nešto ovako, ovdje imaš i graška i mrkve i tako to povrtna, imaš celera, malo brokule, malo svega, to isto pravo svježe, mrkve, tako, baš miks povrća, ja kažem tako, to sam dodala i to sam iskuhala, jedno 10-20 grama tjestenine, zvjezdica, vi morate fidoliri, imaju oni tjestenina fidoliri za supu, i ovo isto one zvjezdice, tu sam isto jednu čašu do dve čaše sam dodala, ovako baš, evo vidite kako se fino iskuhalo, i dodala sam jednu kocku, pileću jednu kocku, a morate i goveđu, evo ja sam pileću, i jednu kesicu posnu, morate vi kako imate posnu supu i povrćem, evo ja sam imala posnu jednu supu pileću, tako, Magiji, imate drugi tako ti vrsta proizvodnje supa, to sam dodala, i tako da se to iskuhala, jednu kašicu bibera, jednu kašicu paprike, ljevene, opet sušenog malo onoga celera, pešuna, i tako sol jedna kaščica po želji da ne bi bilo preslano. Evo ovo je meni tamam ovako, sad je meni za mene tamam, niti je previše slano, ni pravo ono ima svoj ukus i povrća i sve. Evo vidite, pravo fina juhica za vašu familiju, djecu, nešto novo, nešto lagano. Evo vidite kako je baš fina, ima baš fino. Ona ne treba da se puno ni da zgusne, to nije ono što kažeš ni riža, ni makaroni, neka tjestenina da mora biti gusta. Ali ovo je jednostavno juha, lagana, ona mora malo biti rjeđa, ali to je jest juha, evo vidite. Ako vam se nešto sviđa od takvih mojih recepata, ja sam svoje napravila, spremila, po vama je, kako ćete vi napraviti sebi. Evo ja sam ovako napravila. Ako vam se nešto sviđa, dopada, vi sebi ovako napravite, ja sam sebi ovako napravila. Sad je to po vama, kako vi želite, kako vi spremate vašoj djeci, ali evo ja sam jedno nešto pokazala. Spremila još jednu pravo finu fantastičnu juhu, koja će vam se isto svidjeti. Sad je po vašoj želji, hoćete li to, možete li praviti ili ne. Uglavnom mi smo se potrudili, pokazali kako sam mogla, u mene izdaje malo ovako vamo šporet. Malo na daljini, malo nemam tu malo više svjetla, ali evo opet sam pokazala kako sam mogla da se trudimo se sve nešto da pokažemo opet. Zavisi kako ko ima uslove šta, ali opet bez obzira kako smo šta, ali uglavnom lijepo da se družimo, lijepo da podijelimo šta ima. Sad nije bitno samo recept, nije bitno je da se malo i družimo i da nešto još pokažem, hrana je hrana, jer bez svake se hrane ne može. Lijepi i dragi moji, ako vam se nešto dopada, ja još jednom ne mogu lijep pozdrav za sve, pratite moje recepte, prijavite se na moj kanal i bez vrijeđanja, bez nečega, volim fin narod da se fino sa mnom ponaša i sa svakim, mi smo svi ljudi, svi u nečemu griješimo, možda što nije tako, uglavnom ja sam napravila, svi mi kuhari, ne vazi, smo mi domaćice, žene, ja sam udata, imam dijete, imam čovjeka, i ja ovako kuham svojim čovjeku, svojoj familiji, evo i vama sam tako nešto pokazala, svi smo žene, svi smo majke, nane, ja sam Haman još i nana već,
Pa eto, ja sam tako sad naprima kako je moja svekra pravila, kako i ja. Svi imamo svoje načine kako spremamo. Ali eto, to je naš trud, na vama je. Dragi moji, pratite moje još kanale i pratite moje recepte. Imate ispod videa snimka. Sa desne strane strelicu, sve vam lijepo piše. Ako odmah ću napisati, ako napisat ću, ništa mi nije teško. I ako vam nešto nije jasno, slobodno me pitajte na komentarima, pišite. Ja ću vam fino sve odgovoriti na fin jednostavnom način. Ja šta da vrijeđam vas, ni vi mene, ni nekoga drugog koji ovako spremaju i kuhaju. Šta znam, ovo je isto domaće, naše domaća hrana, koja nikakva hrana, bez nje ne možemo nikako. I čao. Lijep pozdrav, dragi moji. I